Siasa ni chionekete kujukia kanya karia kanene kiri mambura ja maromba ndene ya kanisa ya EAPC Ndunyuntere cha igembe ya siasa mwanya batongeretwe ne mukaririgete wa kiama kia Nopeo Julius Mbijiwe mwandiki munene wa kiama kia Franklin Karute mwandiki munene wa kiama kia Ambasa Laji Mwendia na bangene bonekete kujukia kanya ka ukutharikira bonene ngabana wa Miru bakiariane bonanite kurega kunganirwa kwao ne utongeria bwangabana oju bakiuga no mwanka ugaruruku boneke. Nicholas Shabari ni agutuambiriria. Ara morungu okonjagira merimu ere turejaga. Ara morungu okonjagira kolera. Ara morungu okonjagira dysentery. Ara morungu okonjagira merimu angeme. Kinyamwa korobu konjere omwadani. Mwekera kadatine kau kare kieriene. Nera baba motora moyo. Kinyato agaria kuengana akototeka gwata. Ni siasa cia korotera angavana Kawira Mwangaza akiara antugo ya muthitindite kanisani ya EAPC ya Ndunyu na ara mwandiki wa kiama kia Nopeo akawatanirite na mbuto ya atongeria bagi siasa nikenda kuya gucokia nkatho kanisani eno nontu bwa antu banterino kumugwata ambaru igita ara kampeni icha amwanka muthiru wa 2022 angoyete kuiboya kinya ndeno aboromba ningatho ciago ya ndombera hindi atongeria baba bakiuga ati kinya mantu megie ngwataniro kaunti ya Meru ni amaikirwa siasa akiuragia antu banjuri ncheke ni akinya obetigiria kwathuranwa nontu bakwithirwa ati ibakuga ibakwatirania kaunti ya Meru atonere Meru itite boya toirita tutemwisara akika tuirita kos antu bakiawasha antu babaira umaka batetera mbete taboya Kenya tebugi na Meru tebugi imakali rongo ete ni bona na marune ontukule arombi chakumakani na ndecho njuri yo area nirambiye kwathuranwa ndonjuri kaurobe chao ende tuju mbugore aja augite njuri ikathurana njuri ikaura bwana secretary general njuri bwana Murangiri bwana Kadera chairman bwana Mbaya Washington secretary of special programs ukenda kugwithia mantu kuringana na jetete kukenda gwitikiria gutwika muntu umwe utigwatanira kanisa muntu umwe utigwatanira senator muntu umwe utigwatanira na media muntu umwe utigwatanira na MCA utigwatanira na MPs utigwatanira na minister Morini okubo utigwatanira nwe ando bondo makoda badogi kanisa kutuba kumbekana so ibuandike report kuringana oneri kenda Meru egwa ndaja kwera njuri ncheke boga chwadere Meru botiga Meru de nene tekarodira kore yuku madayo idano 29 mwankana tawan eri ugago kedra nerido rea kure gato maweta mwankine kora rido reurite nyogo keja kwedra Meru ni arohaji gato mayora gokeja kwedra Meru ne chama ni onjori ncheke gato mayora gokeja kwedra Meru ikawero gato mayora gokeja kwedra Meru injurio gato mayora muntou manaore ono kemeru. And I want to tell you today, Kawera is not an individual wakodoganya you can make peace with. We can't rely on her. Kobo gatonya Meru dinene. Bokarerero botonya Meru dinene. Boteru toringeta dimo kana gachaguo ringeta dimo aringira Kawera amwera dere gachoe Meru. Kawera we bishop no te urongo bwankana bwandume. Gote president wa kwere teoringira Ayubu Bundi dimo. Gote president yo kwere teoringira Medeka dimo. Gote president yo kwere teoringira Kawera dimo. Kaduri dimo. Gote president wa kwere teoringira Antubara Bonde oringira dimo. Urongo na murongo no jahanamu. Turaugire nana kaduri ya kumala getwa signature ya governor Kawira Mwangaza ni alegire guchaina lakini mutuma guchaina into ni kuambeja kuija mutuma atakaitatia
nebo kwenda mutume endelee gwikira kindole kiri wafadhili batethie senator na balitengo ibare amwe no tukawira ni alemete kumagara home guchwa wan afadhili ba gutethie Meru County kagita kali njimu ya kiraito murungi mbechereji ya kurukirenda na Meru County jia donors ni 5.6 billion kagita kapita munya 4.1 billion lakini kagita kakawira Mwangaza kutimu ndo kinyomwe investor kote donors bakwenda kuja Meru nonto Meru iko na wasiwasi ndiromba yetu na Yesu ndene Meru twina kaunti nyingi Kenya ina Mulungu akorwa ne Meru ya ciathiri yetu na Yesu namba tu twina atongeria baina bata na Meru kwa baisa sawa bamenyeri amwe na intobyo na biraba na byo bepelo baina thiri baita na mbere guciari de bingi mwathani akwa tukirira no to Meru itomukaya yetu na Yesu kanisani weno nonto bakonaniria ati uma kimera akemera ikemera gitijikite nterino cha Igembe kanisani eno ikorutirwe sandaka kinya ya mira na uma yendwe kinya kanisani weno na yauma mbeche nyingi ingwende tulato Bwana Nyeusi mugorora ore akaula itwetiwana nderi watarwe twetiwana nderi reboy ende atongeria baba kionagiria kinya atongeria ba kaunti ya Mombasa na Kilifi ibajo chemera na gitejo na nditia kuthinambe na wekiro asiasa inthoku bakiuga atongeria baba athire ntere cha Mombasa kwariria mantu makoneni na mira ibaruthite nguwembega nkurani na ngavana Kawira Mwangaza uranjiritie uchambiria ontubobo ibangana baraigerwe ngavana weto goro na tekuraja kithano no kibwa kana wikanisene na kiripu ire ha munini wa wagweta Mombasa mutuma to ithinkia na kaduri bagweta Mombasa egoro wa bishop araugire wi nonsense ndibwira tuna mutongoria umwe Senator Kadhuri Murungi iburondere mantiara ya mira ye kubuka bena mana ora Mombasa na runyunya tukambirio tuma mira thai ikakubalika na ora Mombasa no tuba Senator Kadhuri Murungi agenda kwa mire na tuo kwenda kanisa toere itwele sekanzene esa ataka chukuru chieto uli remote members these secondary school tuenagela eka mwanja amen na do secondary school enagela eka to amen St. Mary's Ntanke enagela eka 10 cada secondary school anto ambo enagela eka kou aitoka teriamira terindara nese so chukuru chieto chiona chiembe era tumeta hata mwalimu income generating project chieto ni ng'ombe na ila wanakauna kwa wala ituendelea kanisani na tuagiria ibanda bara makana mahaba akaruna bara sikiwe amen na mirai cash flow na igenda hapa mirai umwagirike mirai umwagirike so tunataka kuambia Wakenya wote waheshimu mumea wetu wa miraa. Weru weekend kumando Nyogembe North, Western Class, Chabare.